takkanlah hari-hari kena pakai Alpine Star suit. Maksudnya takkan pakai yang high quality suit. Tak. Nak pergi kerja je pun. Tak. Itu Okay. mungkin lah dia argument. Argument. Okay. Kita, kalau saya pakai Alpine Star suit. Contoh lah kan. Okay. Tapi dalam keadaan suits ni, dia ada macam-macam kriteria. Okay. You ada mesh jacket, you ada orang kata apa, top leather jacket, you know what I mean, you have multiple berbagai jenis jacket Still safety lah. according to you punya orang kata apa, Budget. Lepas tu dia ada CE certified, you know what I mean tak. So in general kalau kita cerita bukan saja Faisal apa-apa jacket, tapi pakai elok, bukan je pakai jaket bola naik motor. Contoh kan. Dengar tu. Saya pakai, kadang-kadang kita cakap je tu, aku pergi ke depan. Kadang-kadang kalau berlaku, mula kita sumpah serana orang kan. Cakap, dia ni bawa kereta tak betul. Tapi by the day, kita punya protection, kita last kali kat mana? Kat kita je. So kalau kita pakai motor, pakai slipper, jenuh. Jatuh, belanja. Saya cakap dia dah experience dah. Saya memang pakai motor kan. Saya memang jatuh pun banyak kali kan. Jadi kadang-kadang kita rasa macam benda yang kita boleh avoid, kita avoid.